Kardom, kardus lang dora tuan. Pini labang soal lamar jan pen, nang lutupan isi ar sikjid alam, ithan ke pacini ye pan sidil pun labang soal lamar jan selam. Las nang lutum ning dinglen pen labang soal lamar jan kelang kita cuci pan sidal. Alam tekel pen lo, election early, mati itu vote ki jok early. Halabang so vote ki jok early, BJP agenda tum, itum amun dapat nang nam tiap titik laposon tu pusing tu inut. BJP song japo nil tum hanang san pemil. Boson kodak kopi pensil nang nam lah. Solam nang tuan kan pacini. Alam tegel halo. Halabang so arni rado an wangsi amithang aning kita ka party aphan atulas budang jokpo. Katu kawe rada tumbut jok era phi ahin dokok titi. Bisar lam pak pharui sike thengke det lo taka hin dokok lo laboson tutu. Laboson unuhut alapu BJP janatum ba anu ka brek jantum to komarli bola kadu kawe ajen han pangrum poi itum inut pen paking koi thengdana. Allah tak harus dikok lang ke. Kalau bang soal alam itu kan langsung convince itu. Sitami hala dak jong si itu inut pen paking koi. Hengder nang pulong itu nang si donun dia pulong te hadak bangke BJP si ali long long tadi. Koson lo BJP tu ali ke long long pulong te alam theke lo pehalo don mari itu. Itum AP itu siap ajen apan nang convince dia brand nang bai dia brand. Alang itu aprang si komane kongres pan komane ASDC pan komane independent apan latung jingki aprang po. Itum inut kan paking koi thengdana. Nang tu la paking koi ke theng bangke la BJP apan le nang tu nang support non ba BJP na thengnon pusi la tum bang patang convince ko. Hala BJP han nang tum kipi alert nang tu ma inut pen suri pukap nang tipo puta la tum hadak masi lam chak kipi po hadak masa tu nam dedi. Nam lo agon nam tera philo polo tangte ili tum ai jena phantame angkola tum nang convince ra peji phala tum bodi po. Anke athak bangke itu mana bot toko idum inut pen paking koi jog dan na bola bang so Allah na convince along jongsi itum kredun dia lo polong te ultimately bangke BJP tum ali long mathakang polong te idum ta paking koi long po idum ta ali dulu bosi itum ta tahi mene sitame hala puna bangke bang arlo pen hadon already na melo Nasi hola Kongres punon BJP, Kongres punon ASDC punon ba independent punon alang itu bangke inut pen paking koi pulo de bangke thomejen punon te kalo tak troke bangke letom BJP an tidak po. Lapen ke pada BJP ami thana paking koi thengpo ultimately bangke 80 pak troknar ke bangke la BJP long sitam ji. Itu bangke ke long bi bangke la paking koi long chat. Oke? Ale bangke bang silong rong po. Laso pasti lapuson itu election ki jokani lapuson ag ghotona do kusi inut BJP song japo itu klar tak dalam nang thanlo lasi hala sonu hu jong se angkula APSC agent phanang baipo kroi krip bulong te laphan ta me tangka ben ko ken nami han bori ko to nang paking ko nang jong denoi nang ta paking ko jo ne ke lak si nang phanang ko ko khodak jong si itu agent je do den lo ta tharui sita BJP lo lapuson tai itu long do kusi ketam tang election hut ke BJP song japo dum lo sik claim kusi do klar tak dalam nang lasi lapuson unuhut lapuson akichok chia kam ke paklem long le je phan itum election agent atum ahok pet ke bang chin phana bang apansi itum election agent nang bidu nangji ben komane phan itum hajral chotoi dum bostami itum APSC leaders dum an ke last minute ahut antami itum hada arjak tu kluk ben lang dum pime nangji lapuson ka convince ang deng du kok lo puno de itum kroin de thip nangji la jok tang lo la ki jok ja hindo an ke la ke bang ani hang lo kusi itum lo dum to nangji ko an ma ki jok tang la so teng ja still mari jet nangji la sono polong te ili tu mapan pana kamang nilo don marli itu lasi ili bang putin leader to an labang so alam the bang ning tv pamesi ilbam polling agent to an aphan ke than ej phan sinal to man labang so alamar jan pen nang machini pon kardom